maundu magi covid igioka nego tutariria maundu mau mothe na twekwira wewe hau ugiuta hito kinyete mwisho asha ndukinyete mwisho no ukorwo ugiciria kaundu ni atia ungika maundu mothe makoragwo thiini wa hakiri citu reke twaranirie na Mary Kariuki. Good morning Mary. Morning. Karibu sana. Asante. Nigwenda ona tutanagithie na mbere ugithie mwiroreri thiini wa kamera ya mbere nigetha tuthie na mbere na kwaraniria. Ndakugeithia mwiroreri wa Kameme TV. Tago Mary Jerry. Wa Kariuki. Kariuki. Mary ni njui Muranga ni gugithoma thomaga no guciarwo na gugiikara na kurererwo ni guciarirwo mwena uriku. Ndaciarirwo mwena wa Kirisho. But tukirelocate mwena wa Nyahururu in the year 2007 after the post violence elections. Ngithomera ku primary na secondary. Ungicoka ugigitwo university kuria mwena wa Muranga University. Waigirete university mwaka uriku? Ndigirire in the year 2017 September. Ku urathomera kothi iriku? Ndireka criminology and security studies. Kothio atia ngatha nyinge ciikaga kana tia ayu tungimeka hini kigiacungiririe wende gwika kothi iyo? Nigoragwo na drive ya gwika indo cia investigation na undu wigie crime. Riu kuma nini wakwa ndoire ndiririirie gugeka undu wigie crime. Nikio ngicagura criminology. Mwathama mwe ni mwathamire mugithi kuria mwena wa Nyahururu wana waku hi wakorirwo ugikura atia muriigana wakuria the otamwa? Tuciaritwo turi 6 of us. I'm the third born. Na kurerwo gwitu turetwo just like any other normal child. Tugiuga ati ni maisha ati maisha maria maiguru. Let me say it's a humble background. Kuinya na uguo mucirie kaginya na baba na maitu. Wathie kuria mwena wa Muranga University ni waikarie hinda rigana ate niguo wiciria haya ni gwenda gwika kaundu kangi na niki giacungiririe wicirie riu ona gukianjiria biashara kana kwandikwo wira? Ndaikarire mwaka wa mbere first year na to savings to rato nini ndakire na to after ko hustle direct ya form 4. Na cia thirari second year ni mwiragwo mukiume school hostels na riu negi akihitajire rent because my dad could only provide school fees. Riu niguo ndeciririe ngiona I have to support my dad in this because twarira my sister like university na ni ndari nange high school. So the burden my dad it was just too much, so I decided like ndimuteithie hau hage. No wauga mwaka uria wa first year ri wahuthagira savings kuguo ni wasavite gatagati-ini ga gukorwo urikitie form 4 na guthie university ni ate wekaga nigetha ukona savings? Ndarikia form 4 ndandikirwo petrol station ndarihagwo ngiri 8 arafu my dad ni atwiraga atiriri ona my sister ari o haso ni tweragwo save ni undu wa thukuru because kuingira thukuru twaingirie turi atatu that year, so my dad ari na burden nene biu, so atwirire mwirutanirie you save what you can. Hairu savings ni ciathira utanajirie kuruta wira ni njui ni werire aciari aku na hihi baba wanyu ndakenire ni akuheire gitumi kiria etendaga arute wira na no wathire na mbere? Diabire kumera because ni ndamenya ni mekurega. Riu ndarutaga na hitho ndarutaga utuku arafu riu muthenya ngathie kirathi. But unfortunately thimu ni twahoragia to ndarutaga hoteli. Thimu ni twahoragia utuku. Riu kaingi mahuraga utuku makaigwa mteja. Riu muthenya ndamahurira niguo mamwambire gukorwo curious niki thimu yaku ikoragwo mteja utuku. Riu niguo ndamerire twageire na ngucanio because my dad ako like ni ukuhota guthoma na urute wira, but ne damu convince le na kiuga ni sawa. Kuguo wira wa mbere wambire kuona mukawa? Ndaruta mukawa. Ukiruta ko kahinda kaigana atia? Ndaruta mwaka mugima the whole of second year 2018. Ugicoka ugikianjiriria wira ungi wa ukiendia? Riu ri by the way ni ndanogaga because kama kawaida wira hoteli ukoragwo wi muritu muno. Riu ngiona my grades kwi uria cirakorwo affected. Riu ngisave ningi na the little area twakirihagwo ngihingura in the year 2019 ikiambiriria ngingira third year ngihingura biashara yakwa ya cosmetic. Riu tutari biashara ni wari na handu waigaga kana ni kururia woragia cukuru-ini na indo cio wacigiraga ku? Ndoruragia ndahukaga ku outside hostels na town. Ndashigiraga haha Tomboya at a wholesale price ngedia na retail. So actually it was making a very good profit. Na tondu urathoma Monday hi to Friday Saturday tukona irathiri town wokaga ri kugira indo? Ndokaga ndiari na muthenya specific
tondu biz ni athiaga biu riu ni ngikoragwo na gatagate wa wiki ndire na stoko riu nilikuwa na estimate haria itari na kirathi kagira stoko na iguko na iro kirathi tikoragwo iciko ciothe covid igicoka giuka aya na cukuru ni cia hingo tatwere riu kuma hau riu ho niho biashara yagithireire tondu mostly my customers mare students riu ngie ngiuga ndigucoka na mucii because ni ndamenyaga ona ndathie na mucii gutire undu munene ingika apart from gutinda hau na my brothers and sisters no ko watch so ni ngiuga na nturarora kuhingura thukuru ninge ngirora ngiona my dad no gukorwo na burden yo iria because ningiru my brothers ni marikia primary ni maraingira secondary so niguo ndambire gucaria mawira ku Murang'a town ngirora security firms ku ndoragia wira wothe but fortunately ngiona wa security guard na kambuni etagwo Delta Guards Murani wa Kameme TV turathi kwa na mbere na kwaraniria na Mary Kariuki uria we muthenya akoragwo akiruta wira kana ni guthoma athomaga ni murutwo kuria wira university ya Murang'a no wakinya ni utuku agakorwo akiri murangiri na ni atwira kiria giacungiririe akorwo gika maundu maya to wira wa mbere kuruta riria athire kuria ona arikia form 4 ni akoretwo akicokaniria mbeca ni andikitwo wira na athi cukuru akeba akihutha mbeca cio igithira agicoka agikianjiriria wira akiandikwo mukawa agisave to fesha agicoka agikianjiriria wira wa gukiendia cosmetics na ukindio cio thaka kuria mwena wa hostel na covid igiuka wira ugithira akietha wira wa gukorwo security guard ririkana ithini wa Kameme TV na ndiriona mbeca ndirakunegereria ciringi 150 ndugake kuriganirwo guo na ngakumenyithia ati mbeca ci no ikorwo iciaku na njira huthu muno makiria uraingira thini wa M-Pesa yaku ugekira pay bill ya 5703131 iyo niyo pay bill iria urekira na account name yetio ugwikira pata nacio ciringi wikira 100 5703131 account name wikire pata nacio ciringi wikire ciringi ciaku 100 nigetha ukorwo na kanyango negereria mbeca ciaku ciringi 150 lego kunegereria kahinda gatakiri kuraihu guku thini wa Kameme TV ni waikarire muno utonete wira uria wa security ni waikarire ni ndaikarire because remember eyo niyo time kiria covid ni oka so makambuni ni kuruta andu ni ndambire ngiona na kambuni ngietagwo ya hatari ihinda-ini riu duration ya covid but ninge students ni mainuka so matire na andu akunganda ingi riu ninge hau ngibutirwo wira ho niguo riu ndokire ngiona wa Delta Guards watumirwo kuri ukoragwo kirangira ku ndambire ngitumwo haria Murang'a headquarters kwa governor niho ndaruta muthenya at that time ona riu tutire thukuru but during the December haure tugitumwo notice ni thukuru tukirwo tucaria attachment riu ni ngiona by the way riu ikwendo I need to shift dio tuko ngandikira office marua mera majigio tuko which is a very rare occasion ona make out of God's grace makeji dwara haria Murang'a level 5 hospital niho ndatwarirwo tuko kugo ukicoka guthoma muthenya na utuko ukaruta wira at that period dari attachment from January to March attachment wekaga o ya cause wathire ndathire fortunately donitio ku county government ndautana enforcement ngeka mieri 3 ngika mieri 3 na wacoka ri riu wahotire ate gukorwo tondu muthenya nukiri na mathomo wira ni utuku ni full time ukoragwo githoma ri na grade ciaku haria mbere ni ukugete he hindi wathire ukona mathomo ni marahutio ni wahotire atia gukorwo balance ekenjuge ndambire ngiigwo haria maternity gate of which hatikoragwo he busy muno riu what I used to do ndathomaga na thimu yakwa no twina notes haria PDF ini so riu mostly ngiangoraga na thimu ugo niguo ndathomaga utuko ara muthenya riu ngagithie kirathi na hihi muturire waku ni ukoretwo ukihutio te na njira ngitirwo na ona arata kana uria tugikaga social life ikoretwo ikihutio te ni undu wa ukorwo ni uraruta wira utuku muthenya wi kirathi ni ukoragwo hi na mathaa ona magikorana na reke njuge ni basically ndikoragwo na social life because na work operator between work studies na ringi to haso twa muthenya so yo time ati ya guthia ati raha kana ki ndire na no wagweta haso cia muthenya kugo ona ukirutaga wira utuku ri no thome muthenya hena maundu mangi ureka ria gutari na irathi ria gutari na irathi ni thia kuhurira andu nguo kana ngathambia buroti so
uguo niguo ngoragwo ngikara. Na hihi nĩ njũĩ tondũ kaingĩ ti andũ aingĩ kana students aingĩ meciragia gwĩka ũũ. Nĩ njũĩ nĩ ũkoranĩte na challenges nyingĩ. Wa mbere guarding ũtukũ wĩ mũirĩtu mũnini na ona gũkorwo arutwo aingĩ nĩ meciragia gwĩka maũndũ mangĩ nĩgetha muone mbeca. Hihi tũtarĩrie mathĩna marĩa ũkoretwo ũgĩkorana namo. Niĩ ingiuga the greatest challenge how because I'm a student nĩ nemagwo rĩngĩ a challenge rĩngĩ nĩ ũkaga ku balance the study time na ĩrĩa wĩ wĩra. Na rĩngĩ ihinda rĩaku to no ũrĩkĩenda gũkoma. But owing in mind that no nginya no na mbeca so like nĩ ngeragia tu. And then another challenge nĩ harĩa wĩra-inĩ, you know, I'm a lady security guard, most of them are men. So you don't expect that respect ikorwo ho because nĩ megũkwarĩria rude. Sometimes even ona magagushusha because kwariria mundurume as a lady ngamwira you are not supposed to do this ofatia gweko ako like ru ni muiritu aranjira atia and in fact ni guard ni soldier. So it's quite a challenge but we keep strong. Ni ukoretwo ukiyumia no gathie na mbere na mathina mamwe mothe ukoranite na muri na no urathie na mbere no ukiyumia no ukagiginya na ri niki gitumaga ona guthiete oguo no you dust yourself no gagithie na mbere. Ni kuririkana ati ndaga gwika uu ni ngukorwo ngika maundu mangi because I have to financially support myself. My dad angihota kunjikira kila kindu ta the historia tatu tertiary levels kwina aria me colleges na aria me high school. So if at all I don't do this then I think ni ngobia gucaria option ingi iria itarenda. Yeah. Na arutura mukorwo mukiruta wira mugithoma hamwe na uri makoraga na njire hana atia o ni makoretwo hihi magigo support kana ni makoretwo kwina magikwe ma challenges onao. Eke njuge ni ina depend kwera supportive na kwera megukwira wa miri we ri university twagukorwo githabia broti kana ukihurira ndunguo. So what kind of life is that? Nona but kwina aria megukwira wao we kore ungihota. Yeah. Kuguo ni ukoretwo andu ma support rimwe na aringi makaga ugu support. Ni njui wina iroto nyingi ndu urarikia ri? Ndira expect kurikia next month date 22. Mweri wa October ni gwika kigerio kia mwisho. Hiyo no iroto ciaku ngenda kwandikwo wira ku kana future yaku urenda ikorwe hana atia? Reke njuge kuringana na my course na izataka kwa maybe military investigation firms. Nige maybe the greatest of all I desire to be a cabinet secretary and I pray that it will be. Yeah. Amen. Ni ukoni utika mutaige iroto citu ni koragwo ci valid kuguo tikiroto ati tigatuka gya gukinyanira. Na miri ni juhihi hena students marakwirorera makoretwo hi magika maundu tondu twanigwa maundu maingi muno hino nyete umaririe tondu taruga no ne gwithurira wethurire kuruta wira na moko maku na ndurathura ni wira uriku mundu hau igwete tondu kaingĩ ni mundu ni aroragwo na njira fani tondu ti undu muhuthu no nyendio marindi nigetha ono mumiririe murutwo we hau emete kwao utiri na hoti wa kibesha na ni arenda gwika undu. Ni ngimera life ni decision umekaga na every decision ina consequences. So but then opportunities rimwe ni ikoragwo cie very rare, especially kwa university students they are very choosy. Wakora mundu ndagiko ukekira in mind you are a university student but at the end of it all ukienda uhustle besha cyo tikokorwo ciandikito haria shumite ru ugakora una opt kwenda gucaria mundu ngitegemera kibesha. So but me now ndimwire atiriri kuna some opportunities kuja ni gukorwa na ringine ni me apply kwingi sana ona gwa kuhata ku town streets ne. So ni ngimera don't just go for the cheap money. It's better when you are working it out by yourself. Na ngakiona wina meciria muno ma biashara tondu ugasave ugacoka ugathie ukanjia kwendagia indo cia uthaka no endehi ona ukaniga biashara kana riendiria kuiga biashara hi ona ria kiumire ku. Because a biashara one thing you know we self-employed so gutire handu ati schedule ra kuiga we tight. So me personally biashara ni kindu ikoretwo ithiini wakwa.
So hata nikimaliza shule ni maybe unajua hauko guaranteed ni no biashara ingeiga. Na ono kiruta wira thini wa kambuni ciraruta wira ta kuku wa security ni makoretwo magikuhe support na njira imwe thona ria waigire ni ukwenda kuma shift ya muthenya uthii shift yo tuku ni wakorania hina mathina kana no metikirire? Like you at first year a bit odumorito because for a ready to work at night ni monaga ona ni mwenyewe my personal security is at risk but because of uria twaririe na manager akiona the determination and the zeal akini accept so they've been supporting me digiuga ni madehire thina wothe and then my good work so nona uhetoka chance, a very rare chance, you do it at your level best so they are very good. Yeah. Na riria we wira ni waku ni nete hiyo koretwo ta haria kingi tondu ni njui kaingi andu aria mokaga kwanja kwingira na kingo ni tukara kenjiga ni tukara rimwe tukao tukichwe ngumu tutirenda guthikiriria hihi ni hena skills ingi iguhotithĩtie gukorwo ukiruta wira uyu kugia na gukiriria na hihi ni maundu mariku makuhotithĩtie gukorwo wi hau ihinda riu riothe? Right from the beginning okuria ndambiriirie petrol station you know ku serve those drivers ni makoragwo mehash so arafu ngiruta wira hoteli-ini bado still it's a male dominated environment so I gained a certain confidence and public communication skills nona so at wibira ona mundu akwariria uru you are not just supposed to respond according to uria akwariria so even communication skills na maybe confidence yeah it's a skill area ideithagia muno gukorwo kiaraniria na aria uratithania wira nao. Murarari wa Kameme TV turagithi na mbere na kwaraniria na Mary Kariuki tukiaria ohoro wa uria hihi muthenya akoragwo murutwo na ni agicungiria gukirutaga wira tondu ni aciari ake matingihota gukimuiga kana matigota kume uteithio wa kimbeca riria ekiri cukuru na thaici agikoragwo agikiruta wira kuria utuku muthenya na wa Murang'a level 5 nikuo akoragwo agikiruta na gakiona mukirithi ni wa mutambo muno makiria thina bena kwaraniria na ithu ni thiini wa Kameme TV Kenya. Gakiona ndumirisha nyuni nyingi muno makiria Tezrecha hata even mimi nilifanya kazi ya security shift ya usiku but nilikuwa naifurahia sana. JW Mushiri akiuga kumwena wa Utahara, say hi to that girl having worked with the Delta guards hapo Murang'a hospital sana kwa governor, she will go far. Ndio makwirira muno makiria. Samuel Jabaka iga mwana muno makiria ndani ngokumwere tugaga gikwita wira ni wira gutie guthura wira Shem Kariuki gakiuga onake ekuthini wa mutambo thina bena gutwandikira ndumiriri ciaku tukiaraniria na Mary Kariuki uria ukoretwo agituma na njira nene muno makiria aratwira tutikake guthura wira twi hau na gaikurikania oho tukiaragia cigie mawira na gukiruta wira ndira kuremenye thina mbeca guhaririirie ciringi 150 iria gukunegereria guku thini wa Kameme TV na njira huthu muno makiria mbeca ingikorwo iciaku ni kuingira thini wa M-Pesa yaku gekira pay bill ya 5703131 ita pay bill yaku ugekira account name epata nacio ciringi ugekira ciringi 100 ni 5703131 account name ni pata na mbeca ciaku ugekira ciringi 100 na wewe ikorwo na kanya ga ukihotanira mbeca ciaku ciringi 150 na pay bill gakuririkania ni 5703131 account name pata na ugakorwo na kanya ga ukihotanira mbeca ciaku ciringi 150 tugithi na mbere na kwaraniria na Mary Kariuki na ria wahotire ru gukorwo ugistabilize ni waruta wira ri mbeca ni roka hi fafanyu ni acokire agikihorera kana ciari yaku ni macokire magikianjia gukunyita baru na magitiga? In fact ni ndirire dad, my dad ni ikaraga kanjikiria kindu kana my mom because ni monaga rege it's a challenge rege. My dad actually was against kwanza we was security but at some point ni okiria gitikira I gained their trust you know so ngioka ngimwira ni ndukandumagire kindu please tumagira my brothers na my sister because I can support myself now but my dad being responsible as he is no adujika school fees ikoragwo imwena wake so what I basically support myself ni rent, kuva, food na any other but school fees it's upon my dad. No ukoragwo agikiriha na we ugagika maundu maya mangi mothe ni maundu mariku hi we fundithitie thini wa gukorwo we
ukiruta wira ni tondu kaingi tuonaga turikagia cukuru niguo tugathie kuruta wira no maundu mari kokoretwo ngifundithia ma muturire guikarania na andu kiwira-ini maria hihi ona waima hau ni magakorwo magiguteithia ona wathie wira-ini. Ni reke njuge the greatest reason ira thomete ni character no igutware nginya kuria academic qualifications cingi gutwara taru ndirarekia thukuru actually I've been exposed so I'm sure somewhere by the grace of God I won't tarmac. So the character tiga maybe reke njuge hari akiambiriria korwo ndetereire ati my dad akorwo agi support kana ndore mwena ungi ura ingi an digiri hahandi that kukorwo de humble humility no iginyetie haria ndi itagetekeria kuhurira mundu uria wa the first guy who wrote the article about me digiri haha so character is the no igutware kundu kunene muno beyond what you could think. Yeah na must I mean sorry nyonya tumenya ati kaingi tugaga atiriri ndingiona wira handu tondu ndiuaine na mundu tondu kaingi niguo andu maugaga ona thiko ici mawira ri maheagwo andu aria moine na andu no nyende tutaririe we higa tiri mundu waine nake ni kwandika wandikire marua kana ugithimukawa uingiraga ugetha wira. Ni right from the beginning ori ndarikirie form 4 ni ndihatire mundu ati wanyitaga guoko akanjira ati hena wira handu fulani. I've been writing applications haria wa petrol station wa hoteli ona guko gwa security ndigiuga ni connection ni application na guthie wi na confidence. Yeah ungetuma na hini ndikana wana kiuria wira ukerwo sha he kundu wanairwo sha na hihi uhoro ucio woyaga tondu kaingi hihi twiciragia woria wira umuthiri ukandikwo wira rucio. Reke njuge by the way life irago never give up. Ni ndanoria kuingi na ngaga actually Delta Guards da applied twice. Ngi apply ria mbere ndietirwo ngi apply ria keri niguo ndetirwo so guthie handu kerwo bado doesn't mean that riu ati wikare nyumba ati ni wagire wira kaba gwituma ona coka ho ringi na ringi you never know your luck. Kugo no wikara ukigeragia na gakiona rukono rwaku ni ko turikiandikwo muno hihi maundu mokete attention ni roka ona mundu angikenda hihi gukeranithia nawe ni undu wa hihi ko ni wira after that mundu angiendanithia nawe atia na ni hihi maundu makoretwo magicenjia atia. Areke njuge by the way that exposure ni hete as a ground I can stand on. So I'm very much grateful to God and all those that have supported me in that. My number on iharia social media like si fichangi ni 0792 13 36 39. Ningino jokia gatho kwe Kenyans. I didn't know Kenyans no makoro that supportive on a comments ogirora they are very encouraging. Yeah ni tumite ukigwe na mbere uthi na thafari yaku siblings urega ni wina ni brother ciaku me high school pale Ndururumo high school Nyahururu my sister a college na Harimuru ucio ngemwe na wakirisho. Yeah ono koma ni makoma kiruta wira kana uhoro waku bakoretwo makiwoya like njuge college matigikoro na that maybe opportunity nigido tikihananaga any but they've been supportive no de mashokeria gatho hihi no ngota ni kugeithia ciare ku kana ugeithie mundu we kanere ara marakwirira thini wa mutambo wa Kameme TV. Kenya bia na my mom my dad is thukuru he's a teacher but my mom ni gomwirete so na kushukuru sana mom na dad makoreto behind my back and my family at large. Then this person, he's Bernard Munyao, he's the first person who wrote my article. Runo de mushokeria gatha cia mwanya. And then my colleagues and my friends, those who are watching. Na wasalimia sana. Na kuria Murang'a University yeah, pale Murang'a University kuna Judy, ningihota kumagweta ni ingi muno, but thank you for the support. Yeah, let's keep on. Okay. Gatho muno ni undu wa guka ona kwaraniria na ithu ndikahe no ndu ungikenda kwira iko ni murutwo hau kana mundu o wothe nigetha tukirikirie tafarira. Ni no nyende kwira mwiroreri kana especially reke jaria na students. I don't wait atiririo karikia university niguo kabia gusharia wira. Twabagia somewhere small because as for me kurigana na haria nyabetie
tiatedeteire collar jobs, white collar jobs. So don't wait for that white collar jobs. It's not guaranteed. Start from somewhere and you'll go somewhere. Amen. Yeah. Thank you muno makeria na urotherema na kiroto giaku kiratuika gia gukinyanira na thank you na ni undu wa guka na gukorwo kigayana rugano rwaku. Asante sana. Reri wa Kameme TV agikorwo hakire undu ndakinyita ni ati ndukae kana ndukanyarare thiko cia kwambiriria hani don't despise the humble beginnings ajiriria hawore kiria wena kiona gikorwo we cukuru hena kaundu ungikira ndu kana ni gutuma njuiri kana ni kuhura ngu kana ni ati fatani urakorwo ukiona ciringi yaku ni wega muno makiria tukigithie na mbere guku thini wa Kameme TV agikumenyithia ati ndina mbeca ngukigire ciringi 150 mbeca no ikuhatura handu kwamete ukoro ukiongerera biashara yaku ukoro kimiandandura na mbeca no ikoro iciaku na njira ya guthii kure thini wa M-Pesa haria ha paybill ugekira 5703131 ugekira account name etapata ciringi ugekira 100 5703131 account name wikire pata na ciringi wikire ciringi 100 tukageria rimwe ukageria keri mageria nomo mahota nigetha ugaikorwo na kanya gaku ga gukihotanira ciringi 150 na nonsizi wangethe gunegeria kahinda gatakiri kuraihu niwe ati andu anyu arata ona aria wendete muno no magutiganirie no Ngai wiki wendo wake nduri mihaka ni atwendaga hindi ciothe mahinda mari mothe riria mundu arakuhurira thimu no arathimagwo ni rwimbo ruru kaba kwendwo ni Ngai rwa Jimisi Bisha na no ukorwo ukigena rwimbo ruru rita skiza tune yaku na kwamukira skiza tune no ni kuhihinya *811 *50 hash *811 *50 hash ukamukira *811 *50 hash ugakorwo ukigia rwimbo ruru wa kaba kwendwo ni Ngai rwa Jimisi Bisha rita skiza tune yaku reke tuigwe rwimbo ruru kaba kwendwo ni Ngai wendo rio tabiraga mundu na kwende cokia kwe kana kumenya uguo no Ngai uria takuaga ena wendo andu yengekirira kwendwo niwe gwibethana thabu njitagwo Jimisi Bisha naguo rwimbo rwitagwo ni kaba kwendwo ni Ngai naguo uhoro mwega ni ati ungienda rwimbo ruru rutuike skiza tune ya thimu yaku ukuhihinya *811 *50 hash ati gwika atia uguthie thimu-ini yaku uhihinye *811 *50 hash ni kaba ukendo ni Ngai tondu wendo wa Ngai ucio ndukiri mihaka na ndukiri na ma conditions maingi muno makiria na ngagikumenyithia